Vaše ekscelencije, članovi delegacije, predstavnici medija. Dobrodošli na pres konferenciju povodom zvanične posjete predsjednice Republike Slovenije, njene ekscelencije Nataše Pirc-Musar, Bosni i Hercegovini. Po završetku susreta delegacija obratit će vam se predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, njegova ekscelencija Željko Komšić, i predsjednica Republike Slovenije, njena ekscelencija Nataša Pirc-Musar. Predsjedavajući, izvolite. Hvala. Dame i gospodo, prije svega u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine i svakako u svoje lično ime želim da izrazim zadovoljstvo što je došlo do ove posjete, prve zvanične posjete predsjednice Pirc-Musar Sarajevu i Bosni i Hercegovini i da podsjetim na određenu simboliku vezanu za ovu posjetu. Naravno, tu već znate, riječ je o obilježavanju 40 godina od početka Sarajevske olimpijade. Razgovarali smo dosta dugo i dosta iskreno, onako kako prijatelji to i treba da rade. Najviše smo vremena posvetili trenutnoj situaciji kada je riječ o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Znamo, i to nam je rečeno, i predsjednica nam je to rekla, ali to sami znamo i uvjerili smo se do sad više puta, da imamo podršku kako predsjednice, tako vlade, tako i naroda Republike Slovenije, evropskom putu Bosne i Hercegovine, odnosno u ovom konkretnom slučaju imamo podršku za ulazak u sljedeću fazu našeg evropskog puta, a to je odluka koju čekamo 21. ili 22. marta, vidjet ćemo kojeg će dana biti, odnosno očekujemo dobijanje otvaranja pregovora sa Evropskom unijom kao država. Kažem, najviše smo vremena potrošili pod navodnicima razgovarajući o toj temi. Predsjednicu je interesovalo u kojoj smo fazi, šta se dešava kada je riječ o ispunjavanju onih zahtjeva koji dolaze pred vlasti BiH od strane Evropske unije, pa čak i pojedinih zemalja, kakva su očekivanja, i mislim da, evo, ako mogu biti toliko slobodan, da imamo razloga za optimizam kada je riječ o onome što se očekuje od Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici, kako i Slovenije, tako i ranije delegacije koje su dolazile, uvijek su potencirale činjenicu nemojte propustiti priliku. Nemojte propustiti priliku, uradite ono što se od vas traži kako bi Bosna i Hercegovina dobila otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Bilo bi dobro, naravno, kada bi dobili datum od počinjanja pregovora, ali to je već sasvim druga stvar. S naše strane mi smo skrenuli pažnju da se vodi računa i o drugoj strani medalje, a to je ako Bosna i Hercegovina ispuni ono što se traži od nje. Jako loša poruka bi bila da ne dobijemo onda otvaranje pregovora, da treba voditi računa i o toj strani medalje kada govorimo o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Naravno, dotakli smo se i naših bilateralnih odnosa, politički odnosi su zaista na zavidnom nivou, govorili smo i o ekonomskoj saradnji, čak i ekonomska razmjena zaista za naše prilike i veličinu Bosne i Hercegovine i njene ekonomije na zavidnoj osnovi i sigurno da možemo biti optimisti da će ta saradnja se i u buduće nastaviti na obostrano zadovoljavajući način. Još jednom koristim priliku da predsjednici Republike Slovenije i vladi Republike Slovenije zahvalim na svoj podršci koju su nam daju, a siguran sam da će nam i u buduće davati u svemu onome što je važno za mir, stabilnost, sigurnost i napredak u Bosni i Hercegovini. Eto, toliko od mene. Zahvaljujem predsjedavajućem Komšiću. Pozivam predsjednicu Republike Slovenije, njenu ekscelenciju Natašu Pirc-Musar, da vam se obrati. En lep dober dan seveda tudi v mojem imenu. Najprej najlepša hvala predsedstvu Bosne in Hercegovine za res topel sprejem tu v Sarajevu. Še posebej vesela in zadovoljna sem, da sem na današnji dan ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger v Sarajevu tudi sama danes tukaj. Stara sem bila 16 let, ko sem spremljala olimpijske igre v Sarajevu in verjemite mi, ti spomini so še danes
izredno živi, predvsem se pa zelo, zelo dobro spomnim, kako smo takrat narodi skupaj odigrali eno povezovalno in izjemno pomembno vlogo, da so te zimske olimpijske igre leta 1984 bile res izjemno uspešne. Zelo pomemben in povedan je tudi podatek, da so bile zimske olimpijske igre oziroma olimpijske igre nasploh organizirane v takrat komunistični državi in da so na teh olimpijskih igrah ni zgodilo to, kar se je zgodilo prej, namreč niti ena država takrat ni blokirala prihoda v Sarajevu. In to je bil napor takrat vseh narodov nekdanje bivše države in z veseljem se bom danes zvečer udeležila posebne slovesnosti ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger v Sarajevu. Slovenija in Bosna in Hercegovina sta povezani zgodovinsko. Že na samem sestanku z delegacijama sem omenila, da se je v teh letih seveda marsikaj spremenilo. Pri vas in seveda tudi pri nas v Sloveniji, ampak nekaj se pa ni spremenilo in to je prijateljstvo med obema državama. To je nekaj, česar nam nihče ne more vzeti in to je nekaj, kar sem prepričana, bo trajalo še zelo dolgo. Na večnost si nihče ne upa staviti, ampak danes je Slovenija vaša velika prijateljica, velika zaveznica. Naj ne zveni pretirano tendenciozno, ampak mislim, da je bila Slovenija ena tistih držav, ki je res zelo, zelo podpirala pot Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo, da smo bili mi tisti, ki smo se pogovarjali z mnogimi državami znotraj EU-ja in dosegli, da se bo o Bosni in Hercegovini spet pogovarjalo 21. marca v Bruslju, da bo lahko začela pristopna pogajanja. Seveda ni vse na Evropski uniji, veliko dela mora biti opravljenega tudi z naše strani, strani vseh 27 držav članic. Tudi Evropska unija je na tej poti delala svoje napake. Če mene osebno vprašate, je ta pot držav Zahodnega Balkana bistveno predolga, pot do Evropske unije, torej tudi mi moramo sami sebe pogledati v zrcalo in v teh tednih, teh mesecih narediti vse, da bo tudi Bosna in Hercegovina dosegla to, da se bodo pristopna pogajanja seveda začela. Slovenija vam je na tej poti pomagala in vam bo tudi naprej. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je ta trenutek res pravi. Jaz mislim, da si Bosna in Hercegovina zasluži članstvo v Evropski uniji, da je to nekaj, kar je naravna, geografska danost vaše države. Tja preprosto sodite. In če lahko povem izkušnjo Evropske unije in Slovenije, mi letos praznujemo 20 let vstopa v Evropsko unijo. 20 let je dolga doba, ampak teh 20 let je pokazalo, kako zelo je članstvo v Evropski uniji Sloveniji koristilo. 20 let nazaj je bil bruto domači proizvod na prebivalca v Sloveniji 17.000 evrov, danes je 32.000 evrov. To je ta naša prehojena pot. Znotraj Evropske unije, veste, velikokrat ni lahko usklajevati interese med 27 državami članicami, ampak vsi skupaj, predvsem pa politiki, si moramo zapomniti eno stvar. Politika je umetnost sklepanja kompromisov. Če je težko sklepati kompromise znotraj 27 držav članic in toliko različnih interesov, si upam trditi ali pa saj želeti, da je znotraj 3 narodov, ki živite v Bosni in Hercegovini, recimo, da to malce lažje. Zelo pozdravljam izsledke oziroma zaključke današnjega sestanka vrhov političnih strank Bosne in Hercegovine, če sem prav slišala pred samo tiskovno konferenco, da so med seboj politiki, ki na svojih ramenih nosijo veliko odgovornost, uskladili 90% vseh odprtih vprašanj. Izjemno vesela sem, da je to ta pravi trenutek, da je do tega danes prišlo. Delo se s tem seveda ne konča, ne na vaši, ne na naši strani. In resnično vam želim, da bo 21. marca v Bruslu en vesel dan za Bosno in Hercegovino, da bo tudi Bosna in Hercegovina v bližnji prihodnosti lahko postala Team Europe, torej Team Evropska unija. Za nas je izjemno pomembno to, kar se je dogajalo na Blejskem strateškem forumu.
Tam je bila dana zaveza strani Evropske unije, da morajo države Zahodnega Balkana in tudi Ukrajina, Moldavija in Gruzija narediti vse, da bodo vstopile v Evropsko unijo leta 2030. Morda se ta datum zdi zelo blizu, glede na to, kakšno pot ste seveda prehodili do danes, ampak če vsi skupaj zavihamo rokave, je to možno. In jaz mislim, da to možnost, ki jo imamo danes, jo je potrebno izkoristiti definitivno do 21. marca. Znotraj Evropske unije se bo po 9. juniju seveda začelo dogajati marsikaj. Evropska unija ima volitve 9. junija oziroma med 6. in 9. junijem v vseh državah članicah Evropske unije in takrat se lahko politična slika seveda zelo spremeni. Dobili bomo novo Evropsko komisijo, dobili bomo nov Evropski parlament in lahko samo še enkrat apeliram na vse nas in vas, da izkoristimo ta trenutek in naredimo vse, da bo tudi Bosna in Hercegovina izpolnila vsaj tiste minimalne pogoje, ki so potrebni za to, da se vam bo 21. marca prižgala zelena luč. Lahko mi verjamete iz srca in iskreno, da si tega kot predsednica Republike Slovenije neizmerno želim in v imenu Republike Slovenije vam lahko tudi povem, da vam bo Slovenija na tej poti pomagala še naprej. Ne bo odveč povedati, Slovenija tu nima skritih agent, mi iskreno in iz prijateljstva do vas, do Bosne in Hercegovine, delamo to, kar delamo. Iskrena hvala še enkrat predsedstvu, vsem trem, za res povedne vsebinske pogovore in topel sprejem tu v Sarajevu. Po 15 letih sem ponovno tu, 15 let nazaj sem bila na enem strokovnem srečanju, ko sem bila še pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja oziroma informacijska pooblaščenka. Tudi tu sem Bosni in Hercegovini pomagala pri pisanju zakonodaje z tega področja in že takrat sem začutila predvsem eno stvar. Ja, emocij je na Zahodnem Balkanu morda več kot na zahodu Evrope ali Evropske unije, ampak vsi tisti, ki Bosno in Hercegovino in Zahodni Balkan poznamo, moramo razumeti te emocije in verjemite mi, Slovenci jih razumemo, to kažejo tudi poslovni rezultati. Gospodarska izmenjava med obema državama je 1,5 milijarde. Slovenska podjetja v Bosni in Hercegovini zaposlujejo 15.000 ljudi, to niso majhne številke. Morda še en statističen podatek, lansko leto je bilo v Sloveniji 68.000 turistov iz Bosne in Hercegovine. In veliko jih prihaja tudi v Bosno in Hercegovino in v Federacijo in v Republiko Srbsko in vse to kaže na prijateljstvo med ljudmi, na to, da razumemo drug drugega, predvsem pa na to, da podpiramo drug drugega. Tako da iskrena hvala še enkrat predsedstvu. Zahvaljujemo predsjednici Pirc Musar. Poštovane kolege, predstavnici medija, možete postaviti pitanje. Molim vas da se predstavite i kažete kome je upućeno pitanje. Hvala. Poštovanje, Larisa Omerčić, Televizija Bosne i Hercegovine, pitanje za predsjednicu Republike Slovenije. Ono što predstavnici vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini traže da ukoliko dogovore sve reformske zakone koje traži Evropska unija, jeste tačan datum za otvaranje pregovora. Samo tako kažu da će Evropska unija pokazati da zaista istinski želi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Da li je to uslovljavanje i ima li Bosna i Hercegovina pravo na to? Hvala. Poglejte, vsaka država je seveda v pogajalskem procesu, bom rekla, enakovredna stranka. Če ena stran postavi določen pogoj, se morajo pogajanja izvršiti. Sama bi zelo težko prejudicirala, da bo točen datum lahko zelo hitro znan. Jaz bi raje fokusirala in naše in vaše napore na letnico 2030, torej na leto, ko naj bi res vse države Zahodnega Balkana vstopile v Evropsko unijo. Do tja je samo 6 let. Zdaj konkreten datum bo spogajan po 21. marcu. Ni vseh 14 točk na dnevnem redu. Evropska unija se zaveda, da je prav, da se
lotimo vsi skupaj najpomembnejših točk, 4 so zdaj tiste, ki so v ospredju, te so izjemno pomembne, sprejem določene zakonodaje, sami najbolje veste seveda, katera to je in to je zdaj tisti osnovni pogoj, ki ga je Evropska unija postavila Bosni in Hercegovini in res prosim, apeliram na vas, da poskušate vsaj te 4 točke izpolniti, da bo 21. marec en lep in srečen in vesel dan. Zahvaljujem. Sljedeće pitanje. Boštjan Anžin, Televizija Slovenija. Kratko vprašanje za oba. Za vas vprašanje, ste zadovoljni z delom koalicije? Danes smo slišali, zopet se je sestala in ste lahko, kaj konkretno lahko pričakujemo do tega 21. marca? Konkretne zakone, konkretne reforme, ki bi morali biti do takrat sprejeti. Za vas pa 90% je seveda premalo. Šteje tisto, kar je 100% dogovorjeno in tega je bilo v zadnjih mesecih žal premalo, imamo občutek. Menite, da se bo dalo prepričati, ker prepričati pa treba tiste, ki so najbolj skeptični, to seveda ni Slovenija, je recimo Nizozemska. Ste zadovoljni s konkretnimi koraki, ki so bili storjeni v tem času? Mislim da ste našli pogrešnu osobu da pitate da li je zadovoljan radom vladajuće koalicije, tu je gospodin Bećirević, gospođa Cvjanović, oni su kompetentni da odgovore na to. Dakle, ako je sve ovo tačno što smo danas imali prilike da čujemo nakon sastanka koji je održan u Sarajevu, ja mogu reći da sam zadovoljan onim što sam čuo. E sad, da bi bio potpuno zadovoljan, nedostaje ovaj dio realizacije, ali iskreno da vam kažem, optimista sam. Do sad sam bio, hajde recimo, kako to kažem, intuitivni optimista da će stvari biti dobro. Ovo mi danas već daje nade da ćemo uspjeti ispuniti onaj dio koji se od nas traži. Nakon ove pres konferencije predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima sjednicu na kojoj ćemo mi, ja se nadam, odnosno uvjeren sam, ispuniti onaj dio obaveze koji se od nas traži od strane Evropske unije, a tiče se tog čuvenog Frontexa i odluke o počinjanju pregovora sa delegacijom Evropske unije. Ja mislim da će to biti prvi konkretan korak danas, odmah nakon ovog presa, kada je riječ o ispunjavanju uvjeta koje prednastavlja Evropska unija. Želim zaista vjerovati da današnji sastanak će polučiti neke konkretne rezultate, bar meni takav utisak to ostavlja, sve ono što se danas dešavalo i ako to tako bude, onda Bosna i Hercegovina će imati puno pravo da očekuje pozitivnu odluku 21. ili 22. marta, vidjet ćemo kada će se desiti. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, tiče se odnosa nekih zemalja koje su skeptične prema ovoj odluci. Ja bih zamolio gospođu Pirc Musa da vam ona odgovori na to. Ona je ipak iz ovog unutrašnjeg kruga Evropske unije u odnosu na nas. Seveda lahko govorim najprej v imenu Republike Slovenije. Lahko vam samo še enkrat zatrdim, da Slovenija ni med skeptiki in tudi ne bo. Slovenija vas bo na tej poti podpirala. Po pogovorih z mnogimi predsedniki držav, predsedniki vlad, zunanjimi ministri v minulem letu, ko je Slovenija res veliko delala na projektu Bosna in Hercegovina in Evropska unija, vam pa lahko zatrdim, da mislim, da je celotna 27-terica spoznala, da je trenutek izjemno pomemben, da se vrata Bosni in Hercegovini in ostalim državam odprejo, da je to pomembno ne samo za stabilnost regije, čeprav se morda veliko o stabilnosti v regiji govori, ampak tudi za razvoj regije. Mislim, da mi je Denis povedal prej, da 72% vsega gospodarskega sodelovanja Bosna in Hercegovina opravi z državami članicami Evropske unije. To je izjemno visok odstotek. Torej, ni prav, da bi govorili samo o stabilnosti, dajmo pogledati tudi, kaj članstvo v Evropski uniji prinese na gospodarskem področju. Vse države Zahodnega Balkana imajo problem z odhodom mladih. Mi smo o tem govorili tudi na procesu Brdo-Brioni. Lansko leto smo se srečali v Severni Makedoniji, v Skopju, letos se bomo dobili v Črni Gori. Izjemno zadovoljna sem bila s tem srečanjem, namreč
Na procesu Brdo-Brioni smo se pogovarjali o stvarih, ki nas zbližujejo in ne o stvarih, ki nas dalijo drug od drugega. In to so zagotovo problemi mladih in podnebne spremembe. Če kaj, je znotraj Evropske unije ena velika prednost in en velik plus ravno to. Razvoj posameznih držav, ki so vstopile v Evropsko unijo, kaže, da mladi ostajajo, če imajo doma dovolj prosperitete. In to je tisto, čemur moramo vsi skupaj stremeti. Jaz mislim, da bo teh evroskeptikov iz meseca v mesec manj, seveda imajo določene države članice svoje zadržke, predvsem gredo v smer, da morajo za vse biti enaki pogoji. Veste, tudi Sloveniji pred 20 leti ni bilo lahko. Mi smo takrat morali sprejeti 80.000 strani acquis communautaire, danes jih je 95.000. Vse strani, vse države, ki danes vstopajo v Evropsko unijo, imajo mnogo več za izpolniti, ampak konsenz med politiko je bil takrat visok, mi smo to zmogli in Slovenija je danes tam, kjer je in zagotovo je na boljšem, kot je bila pred 20 leti. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve, jaz osebno in predsednik vlade bomo še naprej pomagali v ozadju, prepričali tudi tiste, ki so še skeptični, da si Bosna in Hercegovina zasluži več Evrope in zagotovo ne manj. Hvala lepa. Zahvaljujem ekscelencijama, članovima delegacija i predstavnicima medija. Preskonferencija je završena.